Termasuk jalan daripada jalannya. Yang tanya tawakaf mata-mata untuk dan pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mapat dan pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak jamunnya tilain daripada abak tamu perang. Yaitu ino, perang kejahilan dengan tak perlu ilmu-ilmu. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta yasiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu jalan Quran pah motor dam sekitar meter lah meter lah. jadi tembus dia ba yang nyan kita bantu lah kena kuku yang dia bantu ke jalan bawa motor berapa dia sallallahu alaihi wasallam ya habibi. mohon bantuan punya nak motor nak bantu untuk kita buat daya pada tu pandai untuk buat bagi kampung yo Posisi di kampung Cakari, Kecamatan Dah Bintang, Kabupaten Aceh